Nyuma ya gikundi gĩa kũrũa na MBOGITA kĩa Nacada kũgweta MIRAA ta MBOGITA ntumĩrĩte nĩonekete kwithirwo ikithuria baingi. Uria wari mũbunge wa Nyambene na mũrimi mũnene wa MIRAA Joseph MUTULIA norĩtie Rais Ruto KUBUUTA ngugi mũtongoria wa Nacada Victor Okwoma mwena njurewe akiuga Nacada nĩ kwagira gĩtĩo marais baria bethirĩtio bagitongoria Kenya nĩ ũntu gũtiwe kĩrĩbo arũa na MIRAA. Akiongera kinya nethirĩtwe akinenkera marais baria bonde batongoria nthiguru gitundu kia MIRAA na bamire akiuga kwethirwa ni MBOGITA baringirega. Dennis Mugendi ni aranirite nwe nakatwe chikinya. Kaunti ya Meru ijikine muno na kuthuri na siasa bene gweta ndene ya nthiguru ya Kenya. Itua rĩa rwangi rwa thirikari rwa kũrũa na ndawa cia MBOGITA ta Nacada rĩa gũtũmĩria MIRAA nĩ ndawa ya MBOGITA ũgwati kĩrĩ mũtũrĩre. From Nacada's perspective, MIRAA is actually a drug and is responsible for several what you will call substance use disorders. There are people that you can find in rehabs who have been taking MIRAA. Arite bateretu kwithirwo ikiandwa usago kana kwendwa nthigurune. We are discouraging expansion of markets for MIRAA because it's harmful. And there are people who are actually trying to look for standards for manufacture of wine and other juices from MIRAA, and we have refused. We have said this one is actually having harmful constituents. Ni twarĩtĩte na mbere na gũkia makari ntere nigi cia igembe onto nandi uria ari mubunge wa tene wa Nyambene Joseph Muturia mũrimi wa MIRAA nkuma akwira Rais Ruto najukĩtaga rĩrĩa mpwe abute atongire bau bonthe ba Nacada tonto ni bamwagirite gĩtĩo akiuga MIRAA nĩ mĩega nde nabo bakauga nĩ mĩthũku. Wanaokuoma naona kama unakosea hata mapresident wetu wote wa Kenya. Na ningeomba His Excellency the President William Ruto afute huyu mtu mara moja, kwa sababu amekosea Kenya, amekosea Wameru, amekosea Jomo Kenyatta ambaye alikula MIRAA 1973 na katangaza hakuna kitu kama kusema MIRAA ni bangi, na akatoa ile sheria Cap 339 ambaye iliwekwa na mzungu, ambaye huyu mtu na kamiti yake wanafuata amri zake. Kirima rais ya Kenya John akiuga gutiwe kinya umwe atasagithia MIRAA na bakamienda. Sasa sinjui kweli kama huyu chairman wa Nacada anataka kumaanisha hata hawa mapresident wote ni watu ambaye wanafuta bangi, sababu hakuna moja anjaonja MIRAA kutoka Jomo Kenyatta, President Moi, Kibaki, Kenyatta na saa hii our President His Excellency Ruto. Nabo atongire ba kaunti ya Meru bario abunge kenda seneta Kathuri Murungi na minister wa mithikari nturi Muturia liberariri nirio igita bagwatanire batetere MIRAA thirikari-ini tigutwika ni makuku umwe airingaga igita rĩa siasa akiuga agatetera MIRAA. Ningeuliza viongozi wetu wa Meru ambao ni wajumbe wetu, wale ambao ni wa MIRAA community, wale walikuwa elected by MIRAA community kama Mheshimiwa John Paul, Mheshimiwa Kele, Mheshimiwa TJ Zaitumu na Mheshimiwa Mporo Abori na Mheshimiwa Kanywedia, Daktari Kanywedia na wale wengine wote waungane waulize hii maneno. Na unajua sijui, I don't know why also our leaders are not keen about this crop, hii mambo ya MIRAA. Ningeuliza wajumbe wetu wajitoe hadharani, wawe ndio frontline ya kutetea MIRAA, sababu hatutaki sasa wakati wa kampeni kila mtu anasema MIRAA. Wakati wa kampeni kila mtu anasema mimi nitafanya hii nikitoliwa mantu ya MIRAA. Sasa hiyo tunataka sasa wa demonstrate. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Gembe, County ya Meru.